गिफ्ट धरी जाऊँ आम भाई बाहर आई सामने आउ थे पड़े तुम एस लोकनाथ जय जगन्नाथ आपने केमी अच्छा मुझे तो ठीक भल अच्छे कमेंट जनइबे आज गोटे बाहर अच्छे एने जा बर्तमान गिफ्ट विफ्ट सब नहीं जी गुगुल जीव आम समस्त जीवु आने जा बुली बुली आसिया से भितर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर A few moments later मैंने भाई लेने के देखो गिफ्ट धरी जाऊँ आम भाई बाहर आज अच्छी गिफ्ट दिहब आ चलतु बाहर कौन सब हो नाच गीत सब जहाँ हम आपने देखिए चलतु सामने गिफ्ट पड़ेगा आम खुशी भी रेडी आउ ये भी रेडी आ खुशी आमर भी रेडी चप्पल पिंधुची खुशी एपटे अनै देलु ए जीवुटी बाहर को जीवुटी जीवु ना नहीं हाँ जीव आम गुगुल भी रेडी है आम जीवु एने के जीवु मागणा भोजी खाइबा जी सब बाहरी गले चलतु पंडित दल सब मागणा भोजी खाइबा आइले A few moments later एबे आम जितु घर को पड़े आइलु एने घर भीतर एंट्री करिया भाई हाँ भाई रेडी तो मो भाई ये देखिए आपन चलतु डीजेटा केमी आपको डीजे भी देखी चलतु देखिए डीजेटा केमी देख देखली मो भाई डीजे विजे केमी कौन होती आगू वीडियो कंटिन्यू करूँ आपड़ जापर वीडियो कौन हो आज वीडियो पूरा कंटिन्यू करूँ देखूँ आज वीडियो पूरा मजादार हम मोर गोटे भाई आज बाहागर अच्छी आम सब आईचु वीडियो आज पूरा लास्ट ही देखूँ चलते आगू आगू आहरी किसी देखिए आगू तो आहरी किसी अच्छी वीडियो पूरा लास्ट ही देखो बढ़िया लगे आज वीडियो चलते लास्ट ही आप देखिए मो बाहागर भाई बाहागर गाड़ी कार गाड़ी आई भाई कार गाड़ी है बाहर गाड़ी देखी पारे फैन फैन सब जाऊँ सब चलते आगू आपको किसी देखो भल भल भाई वीडियो कंटिन्यू कर देख भाई आम वीडियो सब देखिपे हाँ भाई जय जय देखिले तो एने आम डांस फांस सैला पूरा हाली हो बर्तमान चलते आहरी पाखु जा देखिए आउ कौन हो डांस प्रोग्राम आपको देखिली केमी लगे कहे आ गए सब्सक्राइब करेंगे भी आला चलते आगू आहरी देखिए बढ़िया बढ़िया जिनस एने पूरा हाली देखी पारे पूरा झाड़ नाड़ आउ चलते आगू आगे किसी भल देखिए चलते
ବୁଲିଆ ପଳେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ବାହାଘର ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଆମର ଖାଇବାକୁ ବି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଝିଅ ମୁଁ ଖୁସି ବୁଲିଲି ମୁଁ A few moments later. ଆମର ଖାଇବା ଏନେ ସରିଗଲା ଗୁଗୁଲି ଆଉ ଝିଅ ବି ଆମର ସବୁ ଖୁସି ଖୁସି ଆମର ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଆମ ଝିଅ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନକେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ହେବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଏନେ ଖିଆ ପିଆ ବି ସରିଗଲା ସେଇଠି ବର ବସିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ବେଦୀ ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗହଳି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଙ୍କାକୁ ଆଇଛି ଆଉ ହେଲା ଗହଳି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭୁନି ଟିକେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଏଇ ଗାଡ଼ି ବାହାଘର ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମର ଶଙ୍କଶ୍ୱରରେ ଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବାହାଘର କରିବାକୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ବାହାର ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏମିତି ବାହାର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ଏମିତି ଇଏ ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତଥାପି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇର ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ସବୁ କିଛି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଛି ବାହାଘର ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଏନେ ବେଦୀରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାଘର ସରୁ ଏନେ ମୁଁ ଆମ ଗୁଗୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଫେଣେ ଆସିବି କାହିଁକିନା ଭାଇଟା ବାହାଘର ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ ଲୋ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଏ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଉ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜୁଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆପଣ ତଥାପି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଳି ଦେଖେଇବି ବଢ଼ିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି କାଲି ଦେଖେଇବି ଆଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।